Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ulu urmattu momin musulman bir tuğandarım. Bugünkü bizim efirimiz Iyik Ramazan 2025 Marva TV Nasihat Radyosu. Bardığınızlar, tutkan orozanızlar kabul bolsun. Elbette bütkül maqtawlar birinciden Allah Taalaga bolsun, sizler menen bizlerdi adam kıyapasında jaratıp koygan. Ekinçiden musulman boluşubuzga sebep bolgan Paygambarımız Muhammed aleyhissalatu vesselamga salavatlar bolsun, salamlar bolsun. Andan keyin albatta sizler menen bizlerge jana bizlerдин urpaktarыбызга kıyamat kayımga çeyin Allah Taalamdın rahmatı, nuru, berekesi tөгülüp dursun. Üstümüzdeki ay Ramazan ayı, berekenin ayı, Kur'an'dın ayı, sabırdın ayı. Allah Taalam bul ayda uşunçalık köp soğup durdu. Jaşırıp koygan. Özüңүздөр sezip denеңиздер менен bilip ataslar. Mına hazır bir yarım saat murda bardığınızlarga bir жүрөгүңүздөргө кубаныч kirdi. Al degen Paygambarımızın hadisinde aytılgan Lissaimi farhatani orozo karmagan adamga eki kuvanıç var dedi. Farhatun indal iftar birinci kuvanıç. Oşol orozonu açıp iftar kezi. İkinci farhatun indal liqai rabbihi. İkinci kuvanıç Rabbisi jaratkan Allah Taala menen jolukkan kezde. Alımlar aytışat kıyamat günü momin musulmanların içinden orozo karmagandardı. Bir beyiştin Rayyan degen eşigi var eken. Oşol taraptan kirgizgende büt orozo tutkanlar oşol jerde ayabay kuvanıp me bolat eken, kursan bolat eken. Allah Taala oşol kuvanıçlarga sizler menen bizlerdi jetkirgen bolsun. Albatta bul orozo ayı kalgan 12 aydın töragası bolat. Orozo aydagı jakşılıklar, sooptoru eselep köýet. Paygambarımız Muhammed aleyhissalatu vesselam aytkan. Men ümmetlerim egerde orozo ayındagı, orozodogı, Ramazandagı sooptordu bilgende jıl boyu orozo karmagandy eňseytediler degende. Oşonuň üçin albatta bul orozonun birinci 10 gündügü ayaktap kaldı. Bugün buna bir cuma orozo karmadık. Bunu rahmat kündörü dep koyat. Ekinci 10 gündügünü Allah'ın keşirim kündörü, mağfirat kündörü. Üçüncü 10 gündügü özüňüzlerge belgili. Aytkum minan niran, bul dozoktan kutulu. Dozoktan kutulu. Allah Taalam oşol bugün kündörde bütkül dozoktun oğuzun bekitip, beyişlerde oğuzunu açıp, emesinin eşigini açıp, şeytan azgırıkların bardığını ne kalan kişen degen kezde. Bul 30 gün orozon içinde sizlerge kanday tiyešeli meseleler bolsa, şariatga tiyešeli, orozoga tiyešeli meseleler bolsa, muna ekranda жазылып turgan nomerlerge жазып kayrılsaňızlar bolat. Albatta koldan kelişinçe sorularga жооп bereriz. Bir adamdan suraşkan eken siz biz bergen sorularga жооп bere alasmyz dese 100% жооп berem degen eken de. Bardığına dep. Kantıp dese je bilem, je bilbeyim dep tura öret eken de. Oşonda öyle. Bilgenleribizge mümkün boluşunça kenenirek жооп bereriz. Bilbegenleribizdi ustazlardan surap inşallah aytıp bereriz. Hava. Anan eme orozoda kanday nerse menen alek boluş gerek degen sorular kelip atat. Birinci orozo bul Kur'an'dın ayı. Kitaplarda kelet Şahru Ramazan allazi unzila fihil Kur'an. Bul Ramazan ayı, bul ayda Kur'an düşkön. Hudan linnas ve bayyinatin minal huda vel furqan. Bul adamlarga tura jol hidayatты көрсөтүp, жакшы менен жаманды ажыратып көрсөtүp, жол көрсөтүп түшкөн ошол Kur'an Ramazan ayında түшкөн экен да. Ramazan ayının dağın Kadir tününde Lavhul Mahfuz'dan birinci dünya asmanıga oşol Kur'an'da Allah Taalam cümleten dep koyat, toluğu menen düşürüp andan bul jaka jerdin betine okuyalarga jaraşa 23 yıldın aralığında tolluk Kur'an'da nazıl kılıp düşürüp bergende. Oşon üçün Kur'an'da biz orozoda mümkün boluşunça Kur'an ayı dep okuşubuz gerek. Bugün günde
Hazır minut sayın dünya yüzünde yer şarında Kur'an okulup duradi. Bizdin жердің нарқы бетіндегілер бүт айтор dünya жүзінде мечіттерде таравихтер оқылып отады. Кейбір үйлерде өзінше хатым болады, мечітте өзінше хатым болады, медреселерде өзінше хатым болады. Әрбір адам өзінше жекече хатым қылып отады. Ушунчалық Құран көп оқылып отады. Ал-Құранул Кәрим калиматуллахи иля халқихи, бұл Алла Тааламның өзінің пенделерге жіберген бұл калимасы. Masabihul hidayatil ibadihi, бұл өзінің пенделерге hidayat, tuğra жолға баштау үшін жіберген çırak. Wal urwatul vusqallati lam fisama laha, tutqасы өтө бекем болған, eç kaçan üzülbөгөн өтө бекем нәрсе Kur'an. Ова. Tilavatuhu zikir. Emi Kur'anды kim qaytalap tilavat kılsa бұл Allah'ını estö, zikir болады. Balhiya afdalu anva zikir, zikirdin en abzeli бұл Kur'an-ı Kerim eken. La ya'tihil batil min bayni yadayhi ve la min halfihi. Бұл Kur'an şunday Allah'ın sözü art жағынан, астынан, төрт жағынан, қысқасы айланасынан bir de қалып Kur'anға не қыла албайды екен, жақын келе албайды екен. Ова. Bil haqqi anzalahullahu Teala ve bil haqqi nazala. Allah Teala бұл Kur'an'dı çındık menen düşürdü, Kur'an özü çındık menen düştü. O. Huwa nuru daim. Бұл daimi, üzgültüksüz adamga kelip tura turgan nur eken. Ve siracil vahhac tatacalla bihil dayaciri dhulam. Emi бұл қараңғы түндүн ушундай bir түнөктөрүнү, надандыктын түнөктөрүн жарата турган, адамдын жүрөгүн жарата турган нур экен. Яхди бихиллаху маниттаба ризванаху субулас салам. Шул Kur'an менен, Kur'андын берекеси менен Алла Таалам тынчтык жолдорун ачып, адам баласын хидаятка жолдойт. Хуа хаблуллахил матин. Орозодо Kur'an окуган өтө соогу көп болот. Allah Taalam'ın бұл arkanı, öte bekem arkan eken. Nuruhu al-mubin ve zikrul hakim. Бұл açık Allah Taalam'dan kelgen nur, danışman zikir eken de, danışman. İçinde öte köp danışman nerseler var. Ve huve sıratul mustaqim. Бұл Kur'an adamdı tuğra jolga başlay turgan sıratul mustaqim. La taqtazi ajayibuhu. Kur'an'ın içindeki acayip, içindeki bayanlar, okuyalar, kıssalar, tügöngüs acayip nerseler. Ala kasratir raddi ve la yabli. Eğer de bunu köp kaytalap, köp kayra okuyuverseniz dağın, canlı manileri çıkıverdi. Biri menen kayçı kelbeydi. Kur'an uşunday ayatları nurlu. Men qala bihi sadaka. Qarаңыздар. Kim Kur'an menen süylöse, бұл çındıkta süylödü. وَمَنْ حَكَمَ bihi adala. Kim bir işini Kur'an menen hüküm çıkarsa, adiletli çıkardı. وَمَنْ عَمِلَ bihi ucira. Kimde kim Kur'an'da açıp, Kur'an'ın içindekini atkarıp, amal kılıp koysa, acır soğupka iyi oldu dedi. وَمَنْ دَعَا ilayhi hudiya. Kim davat kılıp, Kur'an'a çakırsa adamlardı. Özü dağın, adamlar dağın hidayatga keletiken, tuğra jolga keletiken de. Al-Kur'an Rabi'ul Kulub. Tuğandar, бұл Kur'an bana bir yıldın içinde 4 mezgil var go. Köpçülük adamını jaktırgan mezgili jaz bolot da. Jüröktün jazı deptir. Rabi'ul Kulub jüröktün jazı. Ушунчалык жагымдуу экен да Kur'an. Nurul absar, көздөрүбүздүн nuru. Кандай десеңиz, Kur'an'ды окусаңыз, чындыгында көзүңүз нурга толот. Важилаул хумумул ахзан. Эми капачылык, кайгыны кетире турган. Kur'an'ды окусаңыз көңүлүңүз көтөрүлөт. Man hafada ala tilavatihi. Kimde kim Kur'an'ды окуп, oşonu Kur'an'da okuğanga
özü jattap ошондой окуй турган болсо, дайым өзүгө вазипа кылып, biz sıdkı ve tadabburun kutibe lahul hasanat, çın жүрөктөн окуп өзүгө вазипа кылып алатырган болсо, ал кишиге сөзсүз хасанат сооптор жазылат. Хутtat anhu sayyiat, bul adamdan jaman günölөр өчүрүлөт. Nala azimud darajat, albatta ulu darajalarga jetet. Kur'an okup qari bolsanız, anın nuru yüzüңүздөн bilinip turат. Wa kana al-Qur'an lahu shafi'an fi mawqi'il asir yawmal qiyamati. Kıyamat günü kıyın gündör bolot başыбызda. Oşol gündörü kadimki deyle koldan jetektegen, koldan jetelegen şapaatçı bolup Kur'an kıyamatta jardamını beret. Bir alımdan suragan eken, men kantsem Allah Ta'alaga jakın bolom dese, "İ'lam anneke lan tataqarraba ilayhi bi şey'in ahabbu ilayhi min kalamihi." Bayağı dosuga жооп bergen eken, sen jakşılap bilip algın, sen hiç kaçan jaratuvчуга özünün Kur'anı menen jakın bolgondoy başka jol menen jakın bola albaysın degen eken da. Kur'an'da okutkula, bir adam aytkan eken, balаңызга Kur'an okuganды үйrөtүң. Kur'an sizge balаңызга эки дүйнөнүн жашоосун үйрөтөт деген экен да. Fihi ilmul awwalina ve fihi ilmul ahirin. Kur'an'da içinde avvalgıların ilimi var, jana akırkıların ilimi var. Jarık dünyanın ilimi var, jana ahiretin ilimi var eken da. Ve laqad kana saffatu min saadatinal arifin. Arifin degen bular Allah Ta'alamdın ısmı sıfatlarını dalili istidlal menen bilgen, imandın hakikatını, şunda akidalardı jakşı bilgen arifinler Allah Ta'alamdın. Muna şunday arifinler qad tamathalul Qur'anal Kerim ve jasaduhu fi anfusihim. Özüңүздөргө belgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhissalatu vesselam jönündө Ayşe enebizden kelip suragan al kanday kişile degende, al tirүү basıp жүргөн Kur'an ele degende. Mundayça aytkanda Kur'an burqurap okup tilavat kılıp, toluk amal kılgan tirүү Kur'an ele degen. Uşunday özünü Kur'an'a amal kılıp özünü okşotkan arifin billah adamlar ötkön eken. Ve fi hayatihimil hassati vel ammati. Bular özünün jeke jaşoosunda jana koomчулук menen bolgon jaşooda dagın toluk Kur'an menen jaşagandары sezilip kadimkidey көрүнүп turчu eken da. Hifzan ve tilavatan. Alardın Kur'an'dı kökürögüne jat bolgondugunda özgöçölügü jana okup bergendiginde. Allah Ta'alam biz Kur'an'da özümüz saktap berебиз degende ayat var. Al kitapterde, hafizlerдің жүрөктөрүндө Kur'an bir tamgası özgörübey jattalып turат. Hoş. Wa tartilan wa fahman. Okuganda dagın Kur'an'dın her bir tamgasını öz ordunan tajvid menen çıgarıp oku bul farz bolot. Amal kılуу dagın bul farz bolot. Biro oku özü sünnet da. Oşonun üçün okuş jagынан dagın her bir tamgalarını tak çıgarıp okugandan anan aga toluk tereң түшүнүүдө ошондой арифин билла адамдар бар экен арабызда. Ва хулукан ва сулукан. Куранды өзүгө жол кылып жана адеп ахлак бекем болуп ошо Куран менен жашаган адамдар өткөн. Ва илтизаман ва амалан ва татбикан. Өзүнү ошо күнүмдүк жашоосуну Куранга амал кылып, көнүктүрүп, Vakanu hamalatal Kur'an ve rafi'i rayatihi. Bular çındığında Kur'an'dı kötörүүчүлөр, Kur'an'dı şunday bir jelberetүүчүлөр, jelektey kılıp adamlar bolgon. Wal qudwatu liman jaa ba'dahum minal muslimin. Albatta peygamberimizden beri kele жаткан şunday bir doğrular, ovli adamlar, öte alim, ulama, zabardaslar ötkön, ayalların içinden dağın, erkeklerin içinden bular ne? Kur'an menen baktulu bolgon. Bugün günde dağın şunday üybilöler var, tolluk üybilösü menen hafizil Kur'an bolup jattagandar. Bul bardığı ne? Uşul Ramazan aylarında, bugünkü günde kebir adamlar jattap atat. Jattagan ayabay jakşı. Kebirgi adamlar okup atat. Okugany andan da jakşı. Kebirgi adamlar Kur'an'ın içindeki bayandarga köz jügürtüp, anı tadabbur kılıp, oy tolgoo menen birgelikte okup jatışat da.
Ve izâ kuri'al Kur'an fastami'û lehu vansitû leallekum turhamun. Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala A'raf suresinde aytıptır. Kaçan Kur'an okulganda, Kur'an okulganda kulak döşöp çın yürekten uqqula. Belkim Allah Subhanahu ve Teala sizlerge rahim kılat deydi. Koş. Ve izâ qara'tal Kur'an fasta'iz billah mineşşeytanirracim. Buldan Kur'an'ın ayeti eken. Kaçan sizler Kur'an'da okuganыңарда A'udhu billahi mineşşeytanirracim dep bir jolu ağzını aytıp qo'g'ila deydi. Şeytanın jamandığından saqtanish uchun. Bul sünnet bolot Kur'an'dagı ayatda okuş üçün o. Albatta urmatlı cemaat bul orozo uşunday berekeli ay soğuptor birese andan 10 ese andan 700 esege çeyin soğuptor köpeytilip beriletdi. Orozoda köpçülük adamlar iş kılbay otpuska alıp es alışadı. Köpçülük adamlar orozoda hayır ihsanlarını kıladı. Köpçülük adamlar mana uşul orozoda ilim okuşadı. Köpçülük adamlar özünün kol astında iştegenlerge bir top jеңилдиктерди berет. Misalın tüşke çeyin iştep, tüşten keyin barıp es algıla dep de. Köpçülük adamlar orozoda baya kol astında iştetken adamlarga aylıklarını premiya koşup beret de. Nege degende oşol soğuğu köp boladı. Misali bir somunuz 70 ese, 700 esege köpeye oturgan bolsa orozoda. Alemi siz bir adamga oğuz açtırıp koysanız, je bolbosam biröge malыңızdan, akçаңızdan zeketinizni bergen bolsanız, oşonça köpeytirilip anan keyin soğuğu kabul bolot da. Oşon üçün orozo bul mavsum. Mavsum degen söz, bul sezon degen söz da. Oşon üçün urmatlı cemaat, Kudayım buyursa, hazır Kırgızstan boyunca bardık meçitlerde Kur'an tilavatları bolup, iftarlar bolup, Kur'anlar hatım bolup otat. Mümkün bolsa barıp oşol jerge katışıp ertengden başlap orozo karma elekler bolsa orozo karmap niyet kılыңыздар. Sawum degen bul sözdükte orozo Kırgızçasıga. Sözdükte imsak mutlak dep aytat. İmsak mutlak degen söz özünü tıyuu degen söz. Negizi özünü tıyuu degen söz. Alemi şariatta bolsa niyet kılıp taң atkandan gün batkanga çeyin orozo karmayım dep niyet kılıp anan jemek içmekten jana juwayı menen bolgon jinstik katnaştan özünü tıyuu kündüzgü kündө. Mana uşul 3 parzı var. Mana uşul orozo tuuralı suroo keliptir. Salamatsızbı orozo ayında şileke jutsa boloğu je bolboyu deydi. Jakşı mesele eken. Bul özüңүздөр bilesizler darat anan gusul degen mesele var da. Daratta betiňizdi jubas, koluňuzdu jubas, başyňyzga mas tartas, putuňuzdu jubas. Uşul 4 tane farzı var da. Alemi oğuzdu çaykaş, murundu çaykaş, daratta bular sünnet amallarına kiretti. Alemi gusul meselesi keletiren bolsa Allah Taalam jakşılap juğula deneňerdi degen ayattın negizinde ulamalar aytışat deneni jakşı juu üçün bardık jerge su jetkiriş gerek. Al kezde bayakı oğuz köңдөй açkanda içi görünüp sırtkı dene bolup kalat eken, jumganda körünbey içki dene bolup kalat eken da. Murun dagın munday turganыңda körünbeyt eken, öyde başın kötürgöňde içi körünöt eken. Şonuň üçün murundun içini, oğuzdun içini juuş gusulda farz bolup kaldı. Bu bir mesele estep kala turgan. Emi aytat, emne üçün egerde oğuz sırtkı dene bolgon bolsa, taratta oğuzuna su alsan, oğuzun açılıp kalbayt degen suroo var.
Gusulda ооздун içi жуулгандыгы үчүн daarат алганда ооздун içиге суу алуу менен ооз ачылып калбайт. Бул бир маселе. Эми сиздин сурооңуз, оозду жумуп тургандан кийин оозуңду ачып турсаң шилекей келбейт, таңдагың кургап калат. Оозду жумуп турганда адамдын оозунда түкүрөгү, шилекейи чогулат. Чогултуп туруп жутуп алсаң, анда орозоң ачылбайт. Эмне себептен десе, ал ичинен чыкты дагы ичиге кетти деген өкүм берилет да шариятта. Ооба, ошондой. Ассаламу алейкум. Кара дуа деген барбы? Мага окулган деп көп угам, жүрөгүм сыгыла берет. Күндөн күнгө ден соолук начар болуп, жүрөк оору пайда болду дейт. Жүрөгүңүз оорубасын. Равиху анил кулуби хина бада хин ва иза каллат умият дейт да. Сиз жүрөгүңүзгө көңүл бурбайт экенсиз. Жүрөгүңөрдү эс алдырып, мезгил менен таза абага алып чыгып, тоо ташка эс алып тургула дейт. Эгер жүрөк чарчап кала турган болсо, анда көзүн жумуп алат дейт да. Мындайча айтканда, түшүмгө түшүп, депрессия, стресске түшүп кетет. Ошонун үчүн жүрөктү көңүлдү ача турган биринчи нерсе Куран окуңуз. Экинчisi истимау каламул хукама, данышман адамдардын сөзүнө кулак төшөңүз. Үчүнчү зикруллах, көп зикир чалыңыз. Анан суу бойлоп басып, ден соолугуңузга кам көрүңүз, көп кыймылдаңыз, жүрөгүңүз Кудай кааласа жакшы болуп калат. Кара дуа күчтүү момун адамга тийбейт. Неге? Бул эгерде өзүгө Фалак менен Нас сүрөсүн окуп жүргөн болсо, муавазатайн деп коет. Ассаламу алейкум. Мен Куранды окуп бүргөн жокмун, окуп бүтүргөн жокмун деген, бирок хатымга кошулганым болобу дейт. Ооба, албетте, хатымга барып, орозо эмеде, Куран хатымдарга барып катышып тура бериңиздер. Мына бүгүн бизде 8-чи параны окушат Каси мечитинде. Күнүгө bir парадан окуп атат. Кадыр түнү Кудай кааласа толук бүтөбүз. Эки карыбыз бир да адашпастан ушундай бир таңшалган үн менен окушуп атат буюрса, келип катышып кетсеңиз болот. Ассаламу алейкум устаз, мен башымдагы илдеттен орозо кармай албай калдым. Кандай болот? Башыңыздагы илдетти орозо кармай албай калган болсоңуз, албетте буну биринчи докторлордон сураш керек. Эгерде башыңыздагы кан тамырлар ичкерип кетип, сиз дайым суюктук ичип туруш керек, суу ичип туруш керек, болбойт, сага орозо кармаган десе, анда ошо докторлордун айтканын кыласыз. Андан кийин шариаттын буйрганы болот. Ал кандай? Эгерде ооруңуз жакшы болуп кете турган болсо, кийин казасын тутуп бересиз. Эгер жакшы болбойт дей турган болсо, анда фидия менен кутулат. Фидия деген сөз 1 килограмм 600 грамм будайдын акчасыны бир адамга тамак кылып берип, ошого 30 күн оозуну ачтырып турушуңуз керек да. Ошондой. Хоп. Анан эми суроолор дагы келиптир. Күйөөм бул далил кайдан билишет дей берет. Күйөөм бул далил кайдан билишет? Пайгамбарыбыз жөнүндө сөз болгондо ошого кандай жооп берсем болот? Эми далил деген бизде биринчиси Куран болот. Куранга амал кылабыз. Экинчиси сүннөт. Бул пайгамбардын хадистери. Үчүнчүсү ижма. Бүткүл дүйнө уламалары биргеликте ижма маселелерди кабыл кылат да. Андан кийин кыяс. Ahli sünnet val cemaatта 4 dalil var. Mana uşul nesileme. Anan çınığı imandı adam dalilsiz işenet. Hop. Hem elbette orozoga kele turgan bolsak, orozoda öte soğuptor köp tuğandar. Assalamu aleykum. Kur'an'da Arap tamgasını üyröne elektirge, Kırgızca variant alıp okusa kaysı avtorluk en tuğra variant dep eseptelet avtoru. Elbette Kur'an'da bizdeki bayağı egemendu bolgondan beri köp Kur'an'ın kotormaları çıktı. Elbette. Birok tüz kotorulgan Kur'an'da okuş gerek. Kotormadan keyin başka tilge dagı ekinci jolu kotorgondo manileri jogolup ketet. Misal üçün Krachkovskiy'din kotormasını keyin Kırgızçaga kotordu. Kim Ernest Tursunov kotordu. Bul takır jarabады 90-жылдары.
Andan bölök bizde azırkı жаңы kotormalar var. Misal için Abdüşükür İsmailov jana bizdin Sadibakazda bolup bardık ulamalar 5 damıla kotorgon Kur'an var. Anan tafsirlerden gerek bolsa Kur'an'ın hakikati, Hidayatul Kur'an dep, Hidayatul Kur'an maksat damılanın kotormaları, tafsirleri, kommentariyası menen. Hazır jakşı bolup çıkıp atat, oşonu okusaňızlar bolat. Anan jakında dagın Almanbet taksırdın kotorması çıktı. Oşol özüzdün Kırgızda attın kaşkasında belgili damılalardın kotorgon kitapları jakşı. Özbekçe kotormalardan tafsiri Hilal degen var. Muhammed Yusuf Muhammed Sadık'tın kotormaları. Anan eski kotormalarda okuyayım deseniz anda tafsiri Celalayn, tafsiri Qazi Bayzavi, İbn Kasir bul kotormalar orusçaları dağın var. Okusanız bolar. Kıskası Kur'an'da okuy beresiz. Assalamu alaikum ustaz. Mayramdarga жаңы жыл 23 февраль 8 март ушул майрамдарга балдарды жөнөтпөгөнүм жакшыбы, мектеп садикке же туура эмеспи дейт. Эми siz ата энеси болосуз. Азыр мектептеги рекетчиликти көрүп атасыз. Бизде мечитте баягындай МВД'дан, казыяттан тапшырмалар болду. Акыркы күндө 7 жаш балабыздан ажыраппыз да. Ушул эмне мектептеги рекетчилик баягындай эмелерден жаман балдардын эмесиненчи. Өткөндө бир эже келди, 16 жашар балам өтүп кетти, рекетчиликти сабап коюшту, жүрөгүмө туз куйгандай ушундай ачышып атам дейт да. Эгер балаңыз ыйман тарбиясыга сугарылган болсо, адептүү, ахлактуу болгон болсо, man zaqa lazzatal iman qallama yargaba indannas. Жақшылап мәнісіге түшініп алыңыздар. Man zaqa lazzatal iman. Qayсы жигит, qayсы қыз имандың дамын біліп қалған болса, qallama yargaba indannas. Адамдар қызыққан нәрсеге жүрегі анша қызықпай қалады дейді. Бейгүні жерді тепкілеп, içip alıp, mas bolup alıp, keçkele bayağı күндө майрам, күндө той кыла бербейт. Ал пайдалуу нерсеге гана убактысыны үнөмдөп калат дейт да. Албетте бул өспүрүм балдар менен мамиле кылганда өтө абайлаш керек. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Кооперативтерге, вечерлерге, тойлорго, майрамдарга, баягындай коштошуу кечелерге барбагыла деген эле жакшы. Себеби балдарда, кыздарда ата-энени бир мындай уят кылып кое турган мезгилдер болуп калат да. Буларды эме деп койду? Өзү эле ата-энелерибиз айткан бозой деп. Боз да, ою боз, туман баскан. Түшүндүрүп айтса өздөрү бардыгы келет ордуна. Ассаламу алейкум, зикир чалгандан кийин каза болгон уулума багыштаса болобу? Болсо кантип дейт. Албетте бул жаназаларда биз дайым tahlil aytабыз. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. 100 жолу айтып, акырында Muhammed Rasulullah ушул tahlildin соогуну маркумдун рухуна багыштадык деп. Бул нерселер шариятыбызда варит болгон нерселер да бар маселелер. Куран окуп деле уулуңузга эме кылсаңыз болот, багыштасаңыз, зикир чалып деле багыштасаңыз боло берет. Намазга түшкөндө куптан намазын телефондон карап окуп үйрөнсө болобу дейт. Өзү негизи кагаздан карап, же электронный жай намаздын айтканын кайталап, же телевизордон карап, же бул нерсе негизи бул үйрөнүп атканда намазга чейин эле ошонтип үйрөнүңүз. Ал эми чыныгы намазга киргенде аларды алып салып туруп, ошо Кудай берген жүрөгүңүз менен, Кудай берген акылыңыз менен жаттап ошол айтасыз. Болгону 2 сүрөнү инна атайна менен кулгаллахатты билсеңиз ошол парзы окуп тура бересиз убактынча, анан дагы көп сүрөмелерди бере жаттай бересиз. Анан дагы намаз окуганда жүрөгүм бат согуп көзүмдөн жаш токтобойт окуп атып дейт. Өзүмдү жаман сезип окуп аткан намазымды жоготуп жиберем. Анан дагы намаз окуганда жүрөгүм бат согуп дейт, ооба. Батпасов жаш токтобойт окуп атып жаман сезип окуп аткан намазымды жоготуп жиберем дейт. Ал эми бул жүрөгүм бат согуп көзүмө жаш келип ыйлап жүгөрөм деген жакшы нерсе. Албетте намазда ыйлап
Köl şal bolgon ilgeri oğlalarda көп ötkön. Kebir adamlar жалгыз Allah Taalaga mına kıyamatda da uşuntup turam dep namaz okuganda közüne jaş gelip oku ilayt anan özüne kelgende bayağı namazını jogotup koyup atpayбы. Bul ekilengen uçur dep koyot. Albatta siz bunu ataylap algan bolsoňuz bulantıp kete beresiz. Ekilengende oşol siz oýuňuzdun köpçülügüne fatwa alasız. Misali 4 reketlik namaz okup atdyňyz ele 2 reket okudumbu, je 3 reket okudumbu dep jüregiňizge suroo beresiz. Jüregiňiz sen 3 okuduň dese anda dagы 1'di koşup koýasy. Eger jüregiňiz 2'ni okuduň degen bolsa, anda dagы 2'ni koşup koýasy da 4 kılıç üçin. Oşondoy. Owa. Hoş. Assalamu alaikum. Kara duadan kantıp kutulsa bolot. Toluk malumat beresmi deydi. Kara duadan kutuluş üçün zikirlerde ertemenenki keçki zikirlerde tolturuşunuz gerek. Anan keç jatkanda Tabarak süresini okup, ertemenen Yasin süresini okup, anan üyge Bakara süresini koyup koyuş gerek. Anan köçöge çıkıp ketip otkanda, jana kayra üyge kelgende 113. 114. sürelerde okup özüňizge dem salas. Anan uşunday. Kara dua bolsun, sıyıkır bolsun, başka nerseler bolsun. Bir dağın jaratılgan nersenin jaratılgan adamlarga kılgan, mahluklardan mahluklara kılgan ziyanı bir gana Allah'ın ruhsatı menen gana boladı. Allah'a kayrılыңыз, Allah Taala bardyk neseden kutulturadi. Hani ekinçiden bugün günde sıyıkır, kara dua degen söz mundayça aytkanda moda bolup ketdi de. Jin da urbayt sizde. Eger күчтүү momin musulman bolsoňuz, sizden jin şaytanlar da korkot. Oşoň üçin köp emege aldıra berбеш керек. Jinge şaytanga Allah Taala adam balasyny mükerrem kılıp jaratkan, uluk kılıp. Walaqad karramna bani adama dep. Salamatsızbı? Kızdın kolun karmasa oğuzu açılağı deyip. Bu degende süýleşip jürgen kızı eken. Mümkün bolunca kızlar menen kol karmaşbaş gerek. Negizi tarat sınbayt, birok nikesiz kız jigit bolup jürgen ortada şaytan bolot. Assalamu alaikum ustaz. Ayaldar hayız uçurunda İhlas, Falak Nas, Ayatal Kürsü, Amanar Rasul sürülerin dua katarı dem salıp tursa bolowu. Mümkün boluşunça uşunday üzür bolup kalgan ayaldar dua menen zikir menen alek bolsa köbürak jakşı bolot. Owa, dua menen zikir menen. Kүйөөм иштебейт, 5 balam var. Men ketip kalgım kelet. Kanday kılam, jaşaganymyzga 24 yıl boldu. Kıynalıp kettim. Ayal talak bere alağı deydi. Ayal talak bere albayt. Birok tigi baldar 24'kö çıkan bolsoňuz, baldarыңыз sizdin koluňuzdan jumuştu ala turan bolup kalıptır. 30 yılga jakyn jaşap koyupsuz. Kudaýym buyursa, töw aşudan aşıp, büt kıyınçılıklar artыңızda kalıptır. Bayağı jaştar jetiler degen mına jetilip kalıptır da. Kiçine sabır kılsaňız, oşo sara altın degen nersege siz jetesiz. Salamatsızbı? Men niyet kılıp oroza karmagam. Karmagan boyumda bar eken vraç. Aç oğuzdu deyit. Emne kılayın oğuzumdu açsam orozalarım kuyup keter deyit. Orozonu kiyin karmap beres. Ava. Eger aç degen bolsa sebebi alar bilet sizin ahvalыңызdyçı. Balkim kanыңız azayıp ketken anemia bolup, balkim ugroza bardır, balkim jakşeledir. Uşul mezgilderde bala toluk bayagınday bütüp alganga çeyin bul oňoý nerse emes bir adamın jaralyşı. Oşo doktorun aytkanyny kılıp turasy, keyin balaňyz çoňoýup 6 aylyk bolup kalgandan keyin kıştın kündörüde tutup berseňiz bola beret. Salamatsızbı ustaz, orozoňuzlar kabul bolsun. Men 2 yıldan beri namaz okup jatam, 2 yıl boldu. Köyüm arak içet. Jardan beriňizde hiç aragyn toktatgonga rahmat deydi. Davatga çıgarış gerek köyüňizdi. Erkekler menen davatga çıkıp kelsen, bul araktın nekendigini bilip öz ele taştap koyot.
Ошондой кылыңыздар. Же мен мечитиме жөнөтүң кассиге. Күйөөңүз менен сүйлөшөлү. Assalamu alaikum устаз. Өткөндөргө Куран окуганда өтүп кеткен ата энени жана жакындардын атын аташ керекпи? Же жалпылап окуп багыштап койсо болобу? Аллах разы болсун дейт. Эми баягы жакын туугандарыңызды эстегениңизди айтып койсоңуз боло берет. Болбосо жалпы момун мусулмандарга, пайгамбарларга, бүт эле өткөн мусулмандарга чогуу окусаңыз ошого тие берет. Ассаламу алейкум. Zeketти мечиттин же медресенин ремонтуна берсе болобу? Zeketти кимдерге берсе жакшыраак болот дейт. Zeketти ремонтко берсе болбойт, светке төлөсө болбойт, гипс алса болбойт, строй материал алса болбойт, столовойго барып общепитке берсе болбойт. Зекет мында колуңуз менен ээсин таап туруп, мына эне сүтүңнөн адал, каалаган нерсеңе иштет деп берилет. Ээ чыгарып, анан мен зекет берем, сен мындай кыл деп жолда көрсөтүлбөйт да. Талабаларга берген жакшы болот. Медреседе окуган карыларга. Илимдүү болуп калса соогу сизге тие. Ассаламу алейкум устаз. Куранды телефондон угуп бүтүрсө катымга кире болбойбу? Эми окуй албасаңыз, угуп катым кылсаңыз деле боло берет. Бул эми намаздан сырткары жекече эмелерге кирет да. Ассаламу алейкум. Ден соолукка байланыштуу орозо кармай албаса канча фидия бериш керек? Акыркы учурда канча сом болот, айтып бериңизчи деп. Фидия бул баягы шайхул фани деп коет. 55 жаштан өткөндөн кийин адам барган сайын ден соолугу начарлап, анча-мынча ооруп, суркап эме боло турган болсо, чын эле жылдан жылга начарлай бере турган болсо 80-90го чыгып, ошондо гана орозо кармай албай калса, ден соолугуга байланыштуу фидия берет. Фидия 1 килограмм 600 грамм будайдын акчасы да. Эгерде садака фитрдин эмеси, дейм. Садака фитрлер дагы азыр билесиз, биягы 50 сомдон башталып, биягы 960 сомго чейин, 1000 сомго чейин болуп кетти да. Мейиздерчи. Арпаныкы бар 100 сом. Эгер сиз арпадан ала турган болсоңуз, 3 килограмм 200 грамм алып арпа бүгүнкү күндө 90 сом болуп атат. Ошо 90 сомду сиз 30 күн бере турган болсоңуз 3000 сом. Фидияңыз ошо 3000 сом. Менин өзүм фатвам боюнча сизге жакшы эле болот, эгер чындыгында ден соолугуңуз начар. Эгер жаш боло турган болсоңуз, эмки жыл тутуп бересиз. Быйыл ооруп турган болсоңуз да, сизге фидия болбойт. Фидия бербейсизден казасын эле сиз тутасыз. Эгерде картаң болсоңуз, анда фидия бересиз. Ассаламу алейкум. Эч кандай эле себепсиз орозо кармабай, күнүмдүк акча төлөп, же болбосо кандайдыр бир жардам кылсам болобу? Жок. Мусулман адам ден соолугу жакшы, акылдуу мусулман болсо, бул адам садака берүү менен, фидия берүү менен, жардам берүү менен орозодон кутулбайт. Бул милдет. Өзүңүз тутуп беришиңиз керек. Саламатсызбы, мен аябай намаз окугум келет, бирок эмне дейт? Окуй албай жатам дейт. Окуй албай. Үйрөнө албай жатам дейт. Анау суроо белгилеңиз үйбү? Үйбү. Мен ошол кандай тамга экен деп коем да. Демек, ошол үйрөнө албай жатам дейт. Баракалда. Эң негизи сиздин ниетиңиз. Аны кой, муну кой, Кудайыма башты кой. Кудай деген кур калбайт, Алла деген ач калбайт деп. Ниети бар адам айласын табат, ниети жок адам шылтоосун табат дейт. Сиздин ниетиңиз бар экен, айласын тапсаңыз болот. Оңой эле үйрөнүп аласыз. Ассаламу алейкум. Мен айыл чарба жандыктардын каттап иштейм. Менден элдер кредитке неме деп справка бер деп каттап экен, кредитке справка деп арам болбойт десем түшүнбөйт. Эмне кылсам болот дейби? Ассаламу алейкум. Мен айыл чарба жандыктарын каттап иштейм. Менден элдер кредитке каттап бер, кредитке каттап бер деп. Жок, сиз эгерде кайсы жумушту кылсаңыз дагы так кыла бериңиз. Бирөөнүн көңүлүн деп Кудайга күнөөкөр болбоң да. Кандай иш болсо деле ошол так аткара бериңиз буюрса. Ассаламу алейкум. 2 кызым бар, 10 жашта жана 11 жашта. 2 күн орозо кармап ачып алды. Кандай болот? Дем алыш күндөрү карматсам болобу? Школго бараттар дейт. Кыздарыңыз эгер өздөрүнүн ниеттери боло турган болсо кармай берсин. Эгер кармабаса, аларды карма деп зордобоң.
bularga алы orozo farz боло элек. Кызга дагы, жигитке дагы bizde ilgertten 9 yaştan көндүргүлө, балдарды 12 yaştan көндүргүлө дейт го. Бул туура. Чыныгы өзү жете турган курагы 15 yaştan милдеттүү түрдө экөөгө тең парз болот. Болбосом кыздар баягында адаты келгенде, балдар дагы адат баягындай түшүркүрөп койгон мезгилдерде башталат. Ошону мурахик деп коет о. Ошол кезден экөөгө тең фарз болот. Азыр кыздарыңыз жаш экен, кармайбыз деп өздөрү айтса кармаша берет. Ассаламу алейкум. Өзүнө дем салган боюнча түшүрүндүрмө берип коюңузчу дейт. Эми албетте өзүңүзгө дем салганда кул аузу бираббил фалак мин шарри ма халак ва мин шарри гасикин иза вака ва мин шарри наффасати фил уқуд ва мин шарри хасидин иза хасад деп туруп эле деп өзүңүзгө дем саласыз. Анан кечкурун жатканда дагы Фатиха сүрөсүн окуп, Аятал Курсин окуп, анан Фалак менен Насты окуп, өзүңүзгө дем салып жатсаңыз, Алла Таала ушул түнү сизди көзгө көрүнгөн жана көзгө көрүнбөгөн зыянкечтерден сактайт буюрса. Дем салган жакшы да, бул адам баласы. Биз руханий немеге көп муктажбыз да. Ассаламу алейкум. Отурган жерде Куранды үн чыгарып окуса болот. Ооба. Жалаң аялдар өздөрү отурган класста, мектепте, медреседе үн чыгарып окуш өздөрүгө боло берет ооба. Себеп дегенде мунун Куранын туура эмес, ката экендигини текшериш үчүн бири-бирине үн чыгарып окуп берсе боло берет ооба. Аш. Менин күйөөм намаз окубайт. Мен окуйм дейт. Орозо кармайм. Күйөөмдү намаз оку десем өзүм билем дейт. Намазга түш десем жини келет. Эмне кылсам болот. Анан жаныга келсем качнары деп түртөт. Жүрөгүм сыгылат дей берет. Анан тынбай башы ооруйт. Бул эмненин белгиси айтып койсоңуз болобу дейт. Албетте бүгүнкү күндөрдө өзүңүздөр көрүп атасыздар. Негизги эле жашоо өзү бир жагынан адамдардын бардыгы маалымат соккусуна дуучар болду. Психологический травма деп коет. Өтө дүйнөнүн кабарлары көп болуп, үрөө учурган окуялар күндүгө көп болуп, кыргызда бир сөз бар, көптү билсең аз уктайсың дейт да. Уйкулар жоголгон кез. Экинчиден күйөөңүздүн кирешеси чыгасадан аз болуп атат. Үчүнчүдөн нарк наба, төртүнчүдөн салт сана, атаңдашуу, ысырапкерчилик, той топо, чыгаша, 10 000 деген, эмне деген чыгашалар, даңазалуу тойлор, анан эркек киши бул аялдарга окшош эмес. Мындайча айтканда, азыркы депутаттардын тили менен айтканда, стратег болот да, стратегия 5 жылдык, 4 жылдык нар жакта пландарды ойлоп, баламды үйлөйм, кызымды чыгарам, күйөөгө бериш керек деп, жүрөгү сыгылганы бир жагынан материалдык жактан болушу мүмкүн, анан моралдык жактан болушу да мүмкүн да. Ошон үчүн муну бир аз эс алдырыш керек, жардам бериш керек. Мүмкүн болушунча көңүлүн көтөргөнгө аракет кылыш керек. Албетте намазды үйрөнүп алат, бир эс алып кел деп даватка чыгарыш керек. Жаратуучу менен танышып, аны менен мамилеси бекем болуп калган болсо, сүбүлүс салам деп коет. Бул жолдору ачылып, жаңы достор, жаңы чөйрө, ыймандуу чөйрө, дагы бир башкача жакшы жашоолорго кирип кетиши толук ыктымалы бар. Анан баягы Балтакоздун таягы деп эле эски коллегалар менен жүрө бере турган болсо деле болбойт. Азыр заман өзгөрүп турат. Көп жакшы досторду арттырыш керек, мамиле, соода иштерин кылыш керек. Ассаламу алейкум. Күйөөм менен 1 жылдан ашты, чогуу жашабайбыз. Мага жардам бербейт. Башымды бошот десем бошотпойт дейт. Эмне кылышым керек, кантип ажырашам? Бул суроо Раматылык Чубак ажыга абдан көп берилген да. Ал баатырды чакырып сүйлөшүш керек, байкелериңиз, аталарыңыз эки жактан өкүлчүлүк чакырып, ой баатыр биздин карындашыбыздын башыны байлап жүрө бербей, же нар жака же бер жака кыл деп туруп сөзүнө алып бериш керек да. Жашайм десе молдо болуп жашаш керек. Баягы айтканды кылып, багып, так. Анан жашабайм десе анда эме шарият боюнча сизди ага байлап койгон жок. Биринчиден эч качан ажырашканды ойлобоңуздар. Тил табышып, элдешип, сөзсүз жашап кеткенге аракет кылыш керек. Турмуш деген бул
tırmış degenle söz. Köp tolkunlar var, şamal bolat, başka düşüp kalbaş gerek de, jogolup kalbaş gerek talada düşüp kalıp. Salamatsız bir kaza namazdı kanday okuydu. Kaza namazdı bir gündük kaza namaz 5 bolsa, 5 öten azan kamat aytılат erkekler üçün. Eğer ayaldar bol oturan bolsa jön ele okuy beret. Azanda kamat aytpay ele. Assalamu aleykum, bankta iştese bolağı deydi. Bankta iştese bolot. Eğer bayağında İslam prinsipleri menen eme kılgan jakşı banklar bolsa bolot. Özüzdün, Kırgızdın, Müslümandardın banktары bolsa jakşı bolot da. Salamatsız bu oğuz jaa uçurunda katты kıykırsa oğuz açılады. Jok açılbaydı. Oğuz açılbaydı. Oğuz açılış üçün baya men jogorda aytkan şariat tıyılgan 3 nerseni bussagana açılады. Jese, içse, anan jınыстык katnaşka barsa oğuz açılады. Anan bayağınday biröөнү gıybat kılıp koysa, biröөнү gıybat kılıp koysa oğuz açılıp kaldı degen, bunun manisi orozonun soğuğundan kuru kaldı degen sözde. Salamatsız bu. Menin apam namaz okugusu kelet, birok tili kelbeyt, emne kılsa bolat. Ya tili kelbese de okuy versin, hem tili keliş üçün kayka barış gerek. Kançalık tili kelse okuy versin. İlgeri bir paygambar bolgon eken, Musa degen paygambar. Turtoğusuga barıp Allah menen süйлöşüp kelet eken. Daim bir gün ketip atsa, jolda bir adam tili eşteke kelbeytken, yazak deyiveretken. Razak degen rızkı berүүчү. Bul yazak deyiveretken da. Ve çimçiktин atını aytıp janan Allah talam sana zak emes, razak dep köngülünü ortup ketip kalgandan Allah talamdan Musa paygambarga şunday kabar bolat eken. Meni zak sezip oturgan, tili kelbegen pendemde öz orduna kayradan olturguzup koybosoň sana kavar jok degen eken da. Kelse jok bayağın 40 yıl izdep anan araң tapkan eken da bayağını. Oşonduktan tili kelbese dağın okuy versin. Allah talam düşünöt. Kança dünya yüzünde kança til bolsa anın çeçenine de düşünöt, çuçuğuna da düşünöt. Assalamu aleykum, 9 aylık balam bar emet deydi. Orozo tutsa dep joldoşum ruhsat berbedi. Orozo tutpa dep. Joldoşumdu ukpay orozo tutsam bolağı deydi. 9 ay bala bol, bir jaşar bolayın dep kalgan, süylöp kalgan bala boladı. Bir 20 çaktı sözlü bilet de. Bul tamakka dele toyot, Kudayım büyüse. Süttü al jön ele ermek üçün ele emet de. 6 aydan başlap tutsa bola öret. Enesige köp ziyan bolbosaçı. Joldoşuňuzga aytyň, men densolugum jakşı. Karmay bereyin emi. Eköwüne teň jetişen balaňdy da bagam orozonda karmay desеň külü beret joldoşuňuz buyursa. Assalamu aleykum ustaz. Orozoňuz kabul bolsun. Akçany banka depozitke salsa bolaw, rahmat. Emi kanday desem, siz üydön akça karmagandan korksoňuz, urdatıp koyom je başka kılam dep banka koysoňuz bolot. Birok üstüne düşüp kalgan nemede bayağı koşulup kalgan akça bar üstüne penas eme. Bir yıl tursa üstüne akça koşulup kaldı. Oşonu biröge sadaka kılıp verseňiz öte jakşı bolat. Assalamu aleykum. Orozo karız bolup kalganda orozodon kiyin karız orozonu emne dep niyet kılam. Kıldım parz orozoga deppi жооп berip koysaňyz der. Owa. Orozonun kazasyny karmaýym dep ele niyet kılasız. Orozodan kiyinki künderde. Assalamu aleykum, 700 minge zekat berilebi deydi. Owa zekat berilet. Aytayım kança berilet. 100 mingingizge 2,5 ming so'm. Oşonda 5 ming so'm 100 mingige, 200 mingige, 400 mingige 10 ming so'm. Kıskası 2,5% da emek 40% biriz, 40'tan birini 2,5% o. Assalamu aleykum, jalgız sutka jumuşka çıkkanda tarawih namazın 4 sürömen okusa bolawu, 4 reket okuyubuz bu deydi. Owa. Jalgız sutkaga jumuşka çıkkanыңızda tarawih namazını 4 reketten okusanız bolaverer, 4 sürömenen. Kaytalap bütüp
tasbihti okup kayradan oşonla kaytalay beresiz. 5 jol kaytalap koysanız 20 reket bolot. Assalamu alaikum, biz televizordan Kur'an uğabız. Kaysıl ayat sajda ayat eken bilbeybiz. Bul uçurda sajda kılavuzbu. Jok. Sada dep koyat, eho. Askaga barıp öy deseniz sizge de jogap kelet da. Oşondoy ündörgö, magnitofondan çıkan ündörgö, telefondan, totokuştan kaytalangan ündörgö zapislerge sajda kılınbaydı. Bir gana canınızda tiru okugan adamın ününe jana tiru özüңüz okusanız gana oşol sajda kılasız ayatga. Assalamu alaikum ustaz, bagımdat namazdan keyin kaza namazlarda okup koysa bolo, Allah razı bolsun dedi. Emi kaza namaz üçün 3 ele mezgil bolboyt, kalgan mezgilde okusa bolo öret. Bagımdat namazdan keyin gün çıkkanга çeyin zikir çalgan jakşı bolot, bagımdat kündü çıkarıp alıp dur, anan okusanız bolot. Gün çıkıp atkanda, tövöge kelgende, jana çokuga kelgende, batıp atkanda 3 mezgilde namaz okugan bolboyt, kalgan mezgilde kazanı okuy beresiz. Nafil namaz makruh boloturgan mezgillerde dağın kaza namaz makruh bolboyt. Salamatsızbı, men 33 yaştamın 3 balam var, ulusu 14, kiçüsü 2 yaşbı. Köyüm meni savay beret, iman joluna kanıp salsam bolot. Emi jaman atqa bir kamçı, jakşı atqa bir kamçı, jaman atqa 1000 kamçı deydi da. Jakşılap uğun, jaman atqa 1000 kamçı. Ne üçün daim savab atat? Şuga oylanışınız gerek. Oşonu aylasını taap, savabaganga, savatpaganga hareket kılış gerek de. Savatpaganga hareket kılış gerek. Anan anı çöyrege koşuş gerek joldoşuңuzdu. Bayagınday iman çöyrösüne koşuş gerek. Je bolbosam meçitke kelip aytsaňyz, menin joldoşumdu meçitke çakırıp gelip neme bayagınday davat kılıp beriňizler dep. Meçitteki adamlar bara albayt, emi barıp eşigiňizdi kaka albayt. Emi siz barıp meçit eşigini kakıp barıp ötkörüp beriňiz küýöňizdi. Emi şunday bolat bundan biýany. Oranyp kayrat sesse em ne bolat deydi. Emi günö bolat, imandın alsızdagany bolat, zayıptaşkany bolat, jürekdin karargany bolat. Bir çeçkenden keyin özü misali sizdin joluğuňuz munday suroo bolup atat da. Sakal koyup durup kayra alıp salıp, sakal koyup kayra alıp salsan ne bolat deydi. Bul jerge çıkan sakal emes, sakal jürekke çıkat eken. Jürekke çıkan sakal anan bul jerde kalat eken da. Eger de eýekке çıkan sakal al başı kete beret. Sizdin dagın joluğuňuz birinci jürekke oralgan bolsa, oşonda başyňyzda kalat. Bolbosam kayradan çeçilip kete beret da. Bu ýyl oroza pitir kançadan? Oroza pitir har bir meçittin ýaşyginde жазılıp durat. Men körgönüm 50 somdan baştalat. 90 som, şuntu var, 900 000 somga çeyin ketet da bul jagy meyizge çeyin. Assalamu alaikum, taksir menin jumuşum oor deydi. Jumuşta işteyim. Oşoga baylanışlı oroza karma algan jokmun. Oşol jagın kanday bolup toluk maglumat berip ketse bolu, Allah'ım razı bolsun. Men sizge bir suroo bereyinçi, sizin jumuşuňuzdun oorluğu, menin bir dosumnun jumuşunun oorluğunça kelebi. Al Mıhtibek degen dosum uşunday Kadamjay surma kombinatında kıpkızıl şorpodoy bolup turgan sımapty erigen unday jerinde işleydi, temir eritken jeri. Oşolar oroza karmayt ele da, çıkıp iftarga barışыбыз керек dep. Eger oşonçoluk oor bolbosa karmay örgeniňiz jakşı bolat da. Anan onun üstüge azır gün kıska bolup atat. Balkim guruşçuk bolup işlersiz. Kanday bolsa dagın ertemenen küçtürak tamak jep, kaloriyası küçtürak tamak jep olsaňyz balkim jardam beret. Ja Allah Taala özü küç kuwat beret. Men namaz okup jatkanda har nerseler oýuma kele beret. Emne kılsam bolat. Anan küýöm menen köp uruşam, küýöm köp sögüne beret. Ket deyt. Anan oýuma ajraşyp kele beret. Birok küýömdi jakşı göröm. Toýubuzga 2 ýyl boldu. Ortada balabız jok, ajraşgym kelbeydi, birok jaman oýlar kele beret. Emne kılsam bolat, men emnenin belgisi deydi. Hoş, emi bul jerde men oýuma namaz okuwatkanda har nersege oýum kete beret deydi. Albette bul oy uşunday nerse, bul suroodu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a bergen, anın sahabalary
Peygamberimiz aytkan bul selerdi namaz mezgilleringerde oyuңарды ар жака alıp kaçkan Hannas degen min şerril vasvasil hannas deyt koşo hannas degen şeytanın bir zuriyattары. Al bir gana adam kaçan ibadatga, namazga turganda gana kelip oşonda oylordu salat eken da. Bunun kutuluşun jolu eki jaka salam berip namazды bütkөндөн keyin şeytan kana azgırıp görçü men namazды bütelekmin dep koysan al çiçalap özünçe kıjalat bolup keyin kelbes bolat eken da. Salamatsızbı men por bolup işteyim, orozo karmayım. Tamak jasagan uçurda damım körsem bolou, jutpay ele kayra tükürüp koysoçu deydi. Yemi tamaktın damını ıntıp körü bir kelinge mümkün anın küyösü zalim bolsa da egerde tamaktın tuzu tur emes bolup kalsa sawayt. Oşolorga gana durus da. Anan siz bayagında emekeniz birok oğuzluğu üçün menen ele damdap durup kayra emek kılsanız. Je bolbosam bir oroz emes jaş baldарды mına içip körçü kanday boluptur deseniz bir ay oşonda koldanıp turuңuz 10 yaşar balaga içirip görsöňüz sonun eken dese oşoga biraz azırak salıp turuңuz kündögü normadan. Anan koşsoňuz koşup koýarys. Aga hiç neme kıjalatçılık jok. Kança jaşıda orozo tutkanga farz bolot. Men ayttım 15'ten balaga dagın kızga dagın. Bolbosam jetilgende, boyga jetilgen günü farz bolot da. Allah Taalam razı bolsun sizlerden. Muna emi urmatly jamaat sizler menen bizlerge belgilengen bir saat uşunday tez ötüp ketdi. Allah Taalam bardyňyzdardy tutkan orozoňyzdарды kabul kılsın. Bar boluňuzдар, eki dünöňüzдөр Allah Taalam kabul kılsın. Maksat dilegiňizlerge jetiňizler. Dagın efirde kayradan görüşkençe salamatda boluňuzдар. Sizler menen efirde Bilalidin Saypiyev boldu. Çoň rahmat sizlerge.